bahinduye amateka y'isi mu kinyejana cya 20 haba mu byiza cyangwa mu bibi. Ni abantu bagiye babaha urugero ku bandi bakabashimisha bakabahindura ndetse abandi bagakurwaho amaso. Ni muri urwo rwego tugiye kubagezaho abantu 10 ba mbere mu kinyejana cya 20 bagize ibikorwa by'indashyikirwa mu guhindura amateka y'isi haba mu byiza cyangwa mu bibi, nk'uko tubikesha urubuga Wonders List. Ikinyejana cya 20 cyatangiye ku itariki ya 1 Mutarama 1901 kikarangira ku itariki 31 Ukuboza mu mwaka wa 2000. Cyaranzwe n'ibikorwa bitandukanye byagize uruhare mu guhindura amateka y'isi nk'intambara z'isi, kuvumburwa kw'ingufu za nuclear, kujya mu isanzure, gukunda igihugu bikabije, guca ubukoloni, intambara y'ubutita, ikoranabuhanga n'itumanaho, iterambere ryo gutwara abantu n'ibintu, kugabanya ubukene, iyangirika ry'ibidukikije, gucika kwa zimwe mu nyamaswa n'ibindi byinshi. Ku mwanya wa 10 turahasanga Henry Ford. Henry Ford yari umunyenganda w'umunyamerika washinze uruganda rw'imodoka Ford Motor Company ndetse akaba yaragize uruhare mu guteza imbere tekinike zo gukora imodoka nyinshi. Ntiyari umuyobozi cyangwa umunyapolitiki, ariko yakoze imodoka yahinduye isura y'ibijyanye n'amamodoka mu isi. Mu 1999 mu bushakashatsi bwakozwe mu banyamerika, Henry Ford yabashije kubona uyu mwanya ku rutonde rw'ahagaragara rw'abantu b'ingenzi baranze ikinyejana cya 20 ari rwo bita Gallups List of Widely Admired People of the 20th Century. Ku mwanya wa 9 turasanga umugabo witwa Muhammad Ali Jinnah. Muhammad Ali Jinnah yari umwe mu bantu b'ingenzi baranze amateka y'Ubuhinde na Pakistan bigifatanya. Yari umuyobozi ukomeye, umunyamategeko n'umunyapolitiki. Jinnah yabaye umuyobozi w'ihuriro abahindi bose b'abayisilamu kuva mu 1913 kugeza ubwo Pakistan yabonaga ubwigenge ku wa 14 Kanama 1947, ndetse aba guverineri mukuru wa mbere wa Pakistan kuva yabona ubwigenge kugeza apfuye. Muri Pakistan bamwita Qaid Azam, bisobanuye ngo umuyobozi ukomeye, ndetse na Baba-i Qaum, bisobanuye umubyeyi w'igihugu, baba wa taifa. Mwanya wa 8 turasanga Mao Zedong. Mao Zedong, umuyobozi w'impinduramatwara ya gikomunisiti y'Abashinwa, umuhanga mu bya politiki. Mao Zedong niwe washinze Repubulika y'Abaturage y'Ubushinwa mu 1949, aho yayoboye igihugu nka chairman w'ishyaka rya gikomunisiti y'Abashinwa CCP kugeza apfuye. Uyu mugabo wabashije kugira Ubushinwa igihugu kimwe, afatwa nk'umwe mu bantu b'ingenzi babayeho mu kinyejana cya 20. Wright Brothers ku mwanya wa 7. Aba nabo nta gushidikanya ni bamwe mu bantu baranze ikinyejana cya 20. Aba bavandimwe Oliver White 19 Kanama 1921 kugeza ku 30 Mutarama 1948, na Wilbur White 16 Mata 1937 kugeza kuri 30 Gicurasi 1912. Ni abavandimwe babiri b'abanyamerika b'abahimbyi bagize uruhare mu kuvumbura indege. Nyuma yo gutunga iduka rikora amagare, yapfuye gukora amagerageza no gushakisha mu bijyanye n'iterambere ry'indege. Gukorakora kwabo biga byinshi ku ndege kwatumye bakora indege ya mbere iremereye. Mu mpera z'1904 binjira mu 1905 nibwo aba bakiza ahagaragara igisa nk'indege kiguruka. Nubwo atari bo bari aba mbere bari bagerageje igisa nko gukora indege, abavandimwe nibo ba mbere bakoze ibikoresho bigenzura indege uyitwaye yakoresha akabasha kuyigenzura, byatumye indege ifite amababa ibasha kuguruka. Mwanya wa 6 turahasanga umugabo witwa Adolf Hitler.
Adolf Hitler ni umudage wavukiye muri Autriche akaba n'umuyobozi w'ishyaka ry'abanazi. Yabaye chancelier w'Ubudage kuva mu 1933 kugeza mu 1945 ndetse aba umunyagitugu mu Budage kuva mu 1934 kugeza mu 1945. Yagize uruhare mu guteza intambara ya kabiri y'isi ndetse no gukorera jenoside abayahudi. Ni umwe mu bayobozi bavuzweho cyane mu kinyejana cya 20. Bivugwa ko yapfuye yiyahuye nyuma yo gutsindwa intambara y'isi kwa 30 Mata 1945. Ku mwanya wa gatanu turahasanga Winston Churchill. Sir Winston Leonard Spencer Churchill ni umunyapolitiki w'umwongereza wamenyekanye cyane kubera uko yayoboye Ubwongereza mu ntambara ya kabiri y'isi. Ni umuyobozi wakoze akazi ke neza, wabaye minisitiri w'intebe, umwanditsi watsindiye igihembo cya Nobel mu buvanganzo. Turahasanga Franklin Roosevelt. Delano Roosevelt yabaye perezida wa 32 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 1933 kugeza mu 1945. Yagize uruhare mu mateka y'isi mu kinyejana cya 20 ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe isi yari yugarijwe n'ikibazo cy'ubukungu n'intambara ikomeye. Ni umwe mu bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika wafashe umwanya mu rutonde rw'abaperezida beza iki gihugu cyagize, waranzwe na demokarasi n'impinduramatwara. Yatsinze ingamba ebyiri zikomeye atuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziva mu kwiheba bashyiraho politiki z'iterambere. Umwanya wa gatatu turasanga umuhindi witwa Mahatma Gandhi. Ni umwe mu bantu baharaniye amahoro kurusha abandi ku isi wabayeho. Akaba yari umunyapolitiki w'ingenzi mu mateka y'Ubuhindi. Abahindi bamwita umubyeyi w'igihugu, baba wa taifa. Yagize uruhare mu guharanira ubwigenge bw'Ubuhindi kugeza bubonetse mu 1947, agendera ku mahame yo kwanga gukoresha ubugizi bwa nabi. Ku mwanya wa kabiri turasanga umunyafurika Nelson Mandela. Nelson Mandela wabaye perezida wa Afurika y'Epfo avuye muri gereza aho yari amaze imyaka 27 afungiye azira kurwanya ivanguramoko ry'abagashakabuhake muri Afurika y'Epfo. Ni umwe mu bantu b'ingenzi baranze ikinyejana cya 20. Niwe perezida wa mbere w'iki gihugu watowe mu matora yahuriyemo amoko yose yari atuye muri iki gihugu. Ubuyobozi bwe bwibanda cyane mu kurandura umurage w'ivanguraruhu, ivanguramoko, ubukene no guharanira kureshya imbere y'amategeko. Umudari wa Nobel wo guharanira amahoro yahawe mu 1993 uri mu byatumye ajya kuri uru rutonde. Albert Einstein ari ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde. Albert Einstein wabayeho hagati y'1879 kugeza mu 1955, azwi nka se w'ubugenge bugezweho modern physics. Ni umwe mu bateje imbere imitekerereze ya gihanga, ariko ngo icyatumye abantu barushaho kumukunda ni ukuntu yasetsaga. Ngo nubwo yari umwe mu bantu b'abahanga mu kinyejana cya 20, yari umuntu wisanzurwaho igice kimwe bitewe n'ukuntu yasokozaga, akambara ibintu bitajyanye ndetse ntagire amasogisi. Ubuzima bwe bwose Einstein yahoraga agerageza kumva isi imukikije, bituma muri urwo rwego afumbura ikizwe theory of relativity cyafunguye imiryango yo gukora bombe atomike. Yahaye igihembo cya Nobel ku ruhare rwe mu guteza imbere ubugenge mu 1921. Ndagushimiye cyane wakomeje kuntega amatwi. Imana ikomeze kubarinda.